هفدمی سالوگرا کمپلیا 15 سبات یا لدیجی بر اپو ایرو شنین کانتونا طبقای خو پیشاندانه که گرسهی لدار خستن و کمپلو شرمزار کرن. خو پیشاندان به بشداری که گرسهی جقادا اندلوسی دست به کرو لپیشیانا وندا چاند و هنری و گوهری میتینگه. ده خو پیشاندان ده بین آور دروشمه این به سروک جیان نابه امی به تکوشینا خو کمپلو والا در بخن هاتن برسکرن. ده خو پیشاندان ده کمپلویا ناونتوی یا لدیجی ریبر اپو هاته شرمزار کرن و تکزیل سر مزین کرن آستا برخودان هاته کرن. روجا سروكاتي جهاتي قرتن روجا سروكاتي وقت عرب دبيجن خطف كرن أنا أخو الشعوب يعني أم قشتي كون بنا عرب كرد به تشركس به سرياني به أم قشتي كون بنا أم أزاديش بقول ربر أبود خوازن تجاري هذا مال عرضه ناخن وبرا نفكرن جو سروك أبود حبسه دايا لفكري بلاوية وحياة 6 سالي جوا فكري بلاوه به وتجاري ناي قرتن سروكاتي بملي فكري ويداد ملي آزادي ويدا راست سروكاتي هاتيه قرتن جسدي هاتيه قرتن لي رحي وينا هاتيه قرتن فكري وينا هاتيه قرتن وهين بلاوه به وام دولة تركيا دبيجن دولة تركيا يا فاشيست ام دبيجن بمري دولة ترك داغركريا دولة ترك بمري آزاديش بوي ريبر اب